Halo, lung damang ngeleng guai, tu ni ta kina, zo sun ni, zo YouTube channel pa ni na, na vek piu na, ong welcoming, ong mo keging. Tu ni ta kina, hi channel pen, lei tung thu tuam jiu politik le, politik lama tam zo again na hi na, tu ni ta kin zong, lei tung a thei wai thu piang pol khat yen ding na ong ngai suning. Ama sai na azani na, suba thanks ong khak, ina le song ong khak, one star, cha ham tunga lung dama mai. US dollar ni super thanks inong khagai manina topan aza tampi na ong thup ki nya ta hen lungdaming china ong gen masanwaming toni ta ki gen dinga kongtel pen US te le Iran te yi ki hona le US te le Israel te ki kala to Iran galwai to ki sai bang chang tung hiam chi to ki sai ai zongina thupiang pol khat gen dingena ong ai soning thulam dang khat nana omina chipak mai ni zani tengina Israel te amawi building gol pp te tunga Donald Trump finish the job Donald Trump nana sep zo mengin nana sep tun zo bolin chiamate na zo dongin sem verin chi lai posta nana ki suang hi to chang thank you to God and Donald Trump pasian tunga zong kalungudam Donald Trump tunga zong kalungudam chi te pol lai na ki suang hi pol khaten to again na Israel te le US te pen Iran galwaya za aza alung simuki tuak non lo hi cha gen zong om hi bahang hiam chi le Israel te gen dan hi le mau pen Iran te missile bol nai zong na drone bol nai zong za som gok percent ของกิเซเสียงzo ba khi cha BB na gen zelai ve in ai zong Donald Trump le US lam ten Apple kha pan ki pan gal aveng hi na Iran te to ki kap na om non lo ina tun zong formally sign wa kilem na pen sai ki thu thei ding din mo na om ding hi toran ki ho ding hi chai changa I don't know, I can't tell you. Right now we're negotiating and we'll see. But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon, you know? Iran te pen IGPA calling to kibang. Gal pen US ten do nom non phalo to kibang. Israel ten la inasep ki zo nai pe ma lo hi. Alang khong bek ki tung pan hi chia ngai sono. Toi chang Donald Trump nana sep sem meng in zo bo meng in chia. Israel kam songa la na ki suang pol khat ana om hi in mei kha som ni na Donald Trump in bel bang na gen hiam chi le report ta te tunga hi Israel ten pen Benjamin Netanyahu in pen kei chi bang ong mang ding hi kei sema ka sol bang sem ding hi cha ge nai ve Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike. He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do and he said ai zong ala Benjamin Netanyahu Donald Trump chi bang bel amang hello Apple kha khong zong enough is enough ma hoi ta hi ka chi chang hoi ta hi Lebanon na ka bu pen to chang kho lun cha Donald Trump in gen Israel ten kap ve agreed to an additional 3 weeks of I guess no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. Ta chang Israel te Lebanon te ki kala ni som thum to lai tak pen kilem na ki bor hun lai tak hi chi kho again hanga Israel ten akap ve hi to mei kha som ni nin dal tramina Israel ten ke chi bang ong mang ding hi cha ge nai bang again nom hiam chi le Iran te kap ko non lo hi ama ballistic missile ai zong ina angal tem bo te ai zong drone ball thai nai zong a nuclear missile te ai zong man ta hi kap ko non lo hi chileng ke chi bang ong mang ding hi chi again na hin zong mang thai mang lo thai Israel ten to Iran gal pen ko wi do hi lo hi US te pat hi na ko a hu be khiung chi amao zong la om khin khian nom ve vel torana ko wi pat hi ko wi do ma hi chi da na gen lian hi la leitung bu bin Israel pen to za sanga mura so ri toi cha Donald Trump pen amaya ma de Israel te maya pai to ki bang hin ke chi bang ong mang wa ka chi sam hanga Israel gama Tel Aviv le Jerusalem khopit
building gol pp te tonga Donald Trump Iran pen kap zan verin man lang sakin toranin khin dai kein la khol zel kein chi akigen to hi na bang chang US te Israel te Iran vai ong ki thu tuak ding mo toy ke Trump in kilem na bol zo ding mo bol zo lo ding Trump in kilem na bol nuam phial zong Israel lam ten Donald Trump pen akai hi cha ki ge nai ve Benjamin Netanyahu zong ba ko to Donald Trump pe uma Iran te do ding in Israel ten sol lo hi ong Donald Trump i sep ding kwan Donald Trump kyang yen ngam ding a hiam chai ve. And I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. Israel te zong ma le ma ki phel na na genin. Leitung bu bi mo na bel Israel te tanga US te na do sakhi. US te pen Israel te mo to ma to sanang thiang kha hi chia mi tam pin agenu. In Benjamin Netanyahu ba to Donald Trump pen ma de hi va se min chin kwan sol ngam mok ding hiam chi na bi zong in amawi mo ki phel na mo ko wi se philawi chi ye ni. In zani na Donald Trump White House interview na ki bolina I don't know. I can't tell you. Right now we're negotiating, and we'll see. But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon, you know? to lai tak pen US te le Iran te lim taka kam ki ho na kan ei lai tak hi in bang hi zong ina Iran te pe uma nuclear ngalwan ki nei sak nei lo ding lambi rang khat to ki nga ke le lambi rang khat ki sang ding a chik ma honin Iran te nuclear ngalwan ki pe lo ding hi chin Donald Trump in ge ni You will have a nuclear war in the Middle East, and that war will come here. That war will go to Europe. We cannot let that happen, and it won't happen. It's not going to happen. That's more important than anything else. We can't. To Iran ten nuclear ngalwan ong nei lian le Middle East nuclear ngalwan to ki do na piang ding a asot lo in US zong ong do ding wa Europe ngam zong ong kap zan ding hi to ai manina Iran te nuclear ki nei sak lo ding Iran te pe man mi ong do lo ding to dan zong piang non lo ding hi China Donald Trump in gen hi in Iran te makai pi pau supreme leader China Muqtada Khamenei to in pen Iran te uranium pe uma Iran gami polama pai khat pi lo ding chiana na ge nai ve Iran is meanwhile showing defiance. Its supreme leader Mojtaba Khamenei has reportedly ordered that the country's near weapons-grade uranium must not be sent abroad. The demand was kept by the US in its peace plan. Hi uranium pen Iran te national heritage minam khat hi na gam bit na hi chia ge ni Iran te mu na panin gen le hang da nuclear galwan ichi pen gam khat pe a dinga ma khan khat to ki bangai ve nuclear galwan anei khin nak le kwa man tuang gam pen zo tho ngam non lo wa mo kap ding chi thai non lo US ten Libya khong ai jong Iraq khong ai jong Kosovo khong ai jong atuam mun tampi kap chi ne to kap khem po pen nuclear galwan nei om lo ai jong anong kai ma North Korea khong ai jong Pakistan khong ai phial jong to de pen kwa man khoi ngam non lo ai ve bang hang hiam chi le nuclear galwan na nei khino a US be khilo sen te khong in jong North Korea wa kap ding chi le North Korean tang khat tang ni khong Beijing mo Shanghai mo khong alon le men nang om vet lo ding sen te ringa to ai chiang nuclear galwan anei khat lim pe na ma ringa kwa mai khoi ngam lo na piang sa gai chiang bit na tam bi tuan wang pi khat pia chi ne to hin hi Khamenei gen na Iran te uranium pen Iran gam song pan apola ma pai khele US ten ong kap nai jong kam ki ho nai bol nai jong to sang hak sa zo tham dinga la hoi zo lai ding hi toy manina pe hello ding cha gen Donald Trump in la ding nei sak nya lo ding to genin Israel ten US ten na kap ve u khol non ke un man lang sakun na zo dong sem verun cha genin koi chiang ina
ama wa ong piang ding hiam mo nop lai ding to ki bang he to chang hi hamus tu lampi bible We have total control of the Strait of Hormuz, as you know, with our blockade. The blockade's been 100% effective. Nobody's been able to get through. It's like a steel wall. It's our Navy. We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. Iran te na US te to kam ki ho na bol takte nuclear weapon anung lamak ko ina hamus tu lampi ohon nung chi te po ma te to hamus tu lampi pen amasa ko isa Donald Trump le US lamten kam ki ho na bol ringo te hamus tu lampi weapon anunung lamak ko ina nuclear weapon amasa ko to hin to lai tak Trump ya gen na liana hamus tu lampi pen 100% zakhat US te control na sunga om hi china Tramin gen hi ai jong to lai tak din mun le na hamus tu lampi kwa man ton thailo aki khak lai tak hi in Tramin again na chinom na US te khus sunga om hi level US ten to aki khak them be hon khedi nga apai sak ti nga wa pai wai changa US te khuso za om hi le te mo te bel pai thai khin ding in to lai tak din mun apai nai lo wai changa Tramin hamus tu lampi zakhara zakat ko control nga chi hang US te ngok bagin control lo Iran te zong in control ma lai chi apiang na tung to ni ki mu thai to chang Iran te ngam sung pe uma kwa ma te mo pai non lo hi chin Tramin gen hi chinom na Iran te mei tu alei pen sen te hi na sen ten to Iran te mei tu alei zel na to Iran ten sum tam pi nga in ngal ro zo hi chang gen hin Tramina Iran te ngam sunga tembo kwa ma lut non lo hi nisimina Iran ten American dollar million som nga panina atung sia suplo hi china Donald Trump in geni Right now they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's ตัวรana ong pai so ga US ten Iran te tembo kho na pol pi te ngai zong port camp a control zo level sen te abang apai non ke tak pi le Iran pen to asang kial zo ding sum le pai hak san nan na se tak piang ding hi in to ding ma US ten a se bu hi na gal ki do nai chi tak te gal va do ke ding in to thao khong to ki ka ba wan leng khong to ki do to zong gal do na ma to chang gal te nek le ron ai zong na sum bol na khem be khak ta ni chi zong thao to do ma to ki bang nhìn ấy dầu mỹ tên bên lại sang thầu y tăng thầu bền tắm bị cái thể chỉ nên mong gạo cái đầu na không ạ nhìn lại sang thầu xong gạo cái đầu na te không nên lẽ à khó xong alut mà để ta cả chỉ tổ khó bị xong kiểu tổng sắc mỹ te lùng cái sắc mà te tổ ra na xếp na tắm biom hin gạo cái đầu na chỉ xong ạ thảo tổ cái cáp gieo vàng leng to leng à bom cái khía bé khi lâu cái đầu đàn nắm tắm biom to hin Trump US ten Iran te pen sumbol na lama song kha ke na kwa ma Iran gam to sumabol khom non lo dinga han chia ma sep lai ta ko he to chang hi Trump ki dot na lian again mo hi uranium pen US ten la ding hilim limina nungin zong Benjamin ni ta zoi thu gen gen angina thurang omlo Iran te uranium pen la khering to lian ma ge no hin No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay? Aom namun thei lian hi lebel toy ke le thei hin ai phial zong za avala zo khom dingin re riu hi lebel la khyat lim ding danin ge no hi Tramin again na we don't need more a US te to zurinam ke samlo yang we don't want it zong dei lo yang ai zong ina we will destroy it more isuk shat calling hi china Donald Trump in geni Trump again na bel Iran te uranium pen 90 kg kim ding hi chin la menuna tua pen a om namun lian hi mun hi chi ki thei US te le Israel ten au mo na khem pe phial kap
to jang mi por khana gen na bel azurinium om namun lian kam ngam lo hi cha jong again om law la azurinium om namun lian ka phe le nuclear reaction tam pi piang ding mi tam pi li lom si ding toy chang om na phwal lian jong kam ngam lo hi cha jong ala again om thei lo hi kap jan zo lo hi cha again jong lom ba ha nga kap jan zo lo hi cha again por kha ten gen hiam chi le a om namun lian thei le kap jan lo ring hi to ni le som ni le nga kumin jong to B2 spirit van leng te to mo pong to som thum angek thau tang te tang som le tang li bang khiai na a om namun lian dinga up nau pen kam ngam hi che azurinam ki tam ling bang chi ding to te bua hi lo a kam ngam ma hin to ni le som ni leng go ka to ra na a kap lo pen a om namun a thei lo man hi zo ring hi cha gen jong om hi Netanyahu's hair was on fire. khat zo manin chin tun bel lak khyat ding vi ve to na ge no he to lai tak lien US te le Iran te lim ta ki ho lai tak hi na makuru buna gen na ba good sign ma kilem thai nang lamet na om hi chin gen ai jong kilem lian ding hi chi balaman jong gen ke kilem lian ding hi chi bel kilem na pian lian masya kwa man gen thai lo makuru review jong maya Donald Trump kida US president ahan cham nom khara ki cham te la hin ama diak pen zorup lam te jong leitung gam tom te to ma kilem taka mi pa toy na anga thei na nga kam pau ki do ma lim takam hi thiat khathi He knew I was getting ready to attack. I didn't tell him. I'd never tell anybody when. You're in constant contact. I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, I had made the decision. to jang Donald Trump mi tu gen khat atak sep som hiam bel thei khangina report ta te to ki dot na liana Donald Trump in bang gen hiam chi le to US president ama tam honong be takte Israel gama ka pai ri nga Israel gama PM ka sem ding chin gen hi He's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%. So that's good. But in zanina pul ki bol na che Israel gama to ran Donald Trump PM ding na dai u hiam chia ma te pula ki bol khat omina to pula vo akhia khem pe wi za som kwa le kwa por sanina Donald Trump pen Israel te PM de in de hi china Donald Trump in gen hi in hi Donald Trump pen mi lam dang khat ong hi mai chi ne ama pen sum jong ne awut bang jong sem thai kwa ma jong ki tang nei lo awut bang kam pau awut bang na sem ek pa hin US ala to tam thum na bel awut lai phial jong nga ding hak samai ding nga lo lian ding belen jong chi thai na lo chi ni mo athu khona bela nga thai non lo ina hang Donald Trump pen tun amai ama lama pang ten chi ni tam thum na sep thai nang khong lam pi on sak to jang US a thuken mang te jong in tam thum sem chi pe ni thukon to ki to ke chia jong hang taka gen ngam belom lo to hai anga ding le nga lo ding belen gen khol thai lo ai jong Israel ga ma ka pai ri nga PM ka sem ding hi chi mo gai mani na Donald Trump pen Israel le hi lai siang tho lam view khong to ayan te a ding in jong ma te Donald Trump pen et che khwai ma mi khat suak ding hi Israel pen man ngum nyat to ni som le sangi amai kum pi tamar sa panina Jerusalem pen Israel te khopi hi cha cham te to chang to Gaza vai khong kilem na bola ha nga Israel lam pen gop chi taka ngum hin to Iran akap na ngon jong Israel te adi nga kap sakhi cha ki gen hin to chang igen zel golan hai khong ai jong West Bank khong ai jong chi ne to chang Israel ten Syria kap Lebanon kap US President Donald Trump in za to rana angup hi mogin Israel ten bel akam siam hiam bel thailo chini mo
in dei hi chin Donald Trump in ama le ma gen na hi na dei bel dei tak billion ding in bel nai deu keng in do ai zong Israel te piak thai pa toy na sang pen Donald Trump pen to kum sunga pe ri nga gel lai o hin Israel te le Donald Trump ki zop da nai zong Benjamin Netanyahu le Donald Trump ki zop da nai zong leitung politics back panin en loina la siang to view panin en le hang zong ma te Donald Trump pen a thai no poi ma a sei wan sa wai mi khat ong sok ting hi china Trump Israel ga ma pm ka sem ding hi a chi to ki sai to ni jing sang na be la bina again nom hiang to ni again be nom hiang to chang ina thurang again to tani na US tele nei to te belai le makiro bun again to makiro view interview ki bong na jong gen ina hi channel jong panin gen zel hangina US tele nei to te bel aki khen lim ding din mona omo hi. The reason why NATO is good for America, I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America? Because it gives us bases in the region that allow us to project power during a contingency in the Middle East or somewhere else. So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO? In Poland pan gal kap te cha sak Germany pan cha sak chai zong anakitong den hoina to Iran te nuclear nei lo ding pen NATO ten zong ong thu kim pi na piu chen ai zong US ten Iran te nuclear society nga ngala do tak te US tembo te nawi tembo khol na khol sak nom lo US gal van leng te nawi van leng to la khol sak nom lo chi pen akiman na om lo hi ki por na khat pe mi khat pe pun azop chang ina to ki por nan ama ding bang phat tom na piang sak ding chi ena ki por na songa kilo thien nei tui chi pen Europe te ading in hoima ai zong nei tui chi pen US te ading ina ham phan na om lo hi china ma khiro buen gen ina. Does the administration still believe that your NATO allies are Well, the president's been very disappointed. Understand that he's not asking them to send their fighter jets in, but they refuse to do anything. So I think the president looks at that and says, hold on a second. Donald Trump ben nei to te tunga to lai tak very disappointed mo lung kim vet lawin om lai tak hi mai kha Turkiya ki bowling nei to khom pia to thu ka gen ding hi china ma khiro bun gen na hi manin to arana mai tang ki to aliana nei to te le US te kilem lo na pen Turkiya ong ki gen khading wa to pan Donald Trump in again gen ma te nei to pan pai khelal ninga chi pen ong pai kheding hiam ki gen thai lowe nei to songa that pen US azoma gal kap lama athupi chini Turkey hina to chang Germany to chang ina UK te chi te por khong hi in Germany le US pen to za apia kilem lo Turkey lian belai le US te to ki tong lo ai hang Turkey le Israel pen uile kel sang ki ho zo ai hang a Turkey Israel pen do lian ngam lo zong do no ma hin phia Benjamin Netanyahu mat di nga zong gen hin chini ai zong a Israel lama US pa in Turkey pen NATO songa om zen hanga Israel to kilem lo to rana om hina maya meetinga to thuong ki lim gen ding o hi china again nom hiang to chang thulam dang ve khara ki cham te khat nom lai na sen kum pi pa Xi Jinping pen mai kal song North Korea pai ring hi chin ki ge ni. Chinese President Xi Jinping is reportedly preparing to cross the border into North Korea as early as next week. Kum pi te khwar jin pen i thei sa hi na diak hi Donald Trump te pol Xi Jinping te pol khwala jin ni mo te atom pen khathum to chang pong man bang hi le khangok kim bang to ran thu za sak khola mo gel khola pai hin to North Korea pai ring pen Donald Trump to akimu khit chang in a khen tat hi chin ki ge ni in himuna za pen to ran publica disclosure ki gen nai lo ina aki mo Donald Trump ina Xi Jinping kyanga Kim Jong Un to na kimuin la Kim Jong Un to ka kimu thai nang mo palai ong sep sakin chia Tramin ngen hiding hi chia ki ngai soni to ngai suna khan na to te ani na
Donald Trump และสีจิ้นผิงกิมวยนะอามาว่าเป็นไซกิทุเหรียญโลอีสุมบอลนะตัวจีดิงจิเล่นมัดทุนามเวลโลตัวจังอสอลโลปูเตนเซนงามองไปแล้วสีจิ้นผิงต้องกิมวยนะอามาเป็นเล่นมัดบอลขดวงทุจินเน่ตัวไอ้จังDonald Trump ตัวกิเลมแล้วไอ้จังปูเตนตัวไอ้ซงนะกิมซงอันตัวไอ้ซงสีจิ้นผิงอินมาแต่อามาpower เป็นเลยตัวองละเขียนนบนาต่อ North Korea องจินหิดิงฮีจินซงอ่างไอส่วนปอลคารมฮีin North Korea กุมปีปากิมซงอันเป็นนุงกุมินาเซนเตยกาลปินินาโซนาปอยบอลนั้นนาไปนะตัววิดีโอซงไอมุเสียอะไรเว้กำตั้มปีปนากุมปีเตซงเบลาไปหินไอซงทุปิโลเป็นเตจิไหมเนี่ยไปมาสักตัวจังอาซอมาไปสักินตอบนาไปเป็นทุปิเป็นก็อยู่บางอย่างที่เราไปมาสเตนขัดขาราตัวรันไปให้จังมีสนอยตัวมีซ้อมยัดบังไปคิดดองอ่างดิ่งหินไปตอบนาแต่ทุปิเป็นบอลหินไปตอบนาเป็นปูเตนตัวจังปูเตนหมายเลียนไปเป็นกิมซงอันมีน้ำเมาแต่งเลียนเป็น US แต่หลังคาราชิไมนี่ทารากิงไอสโนหินนิวเคลียร์กาลวันซงไหนกิปุ่มขัดมากิงไอสโนตัวจังอากำนาปนินเลียนแรงสองเมาแต่งเลียนเป็นกำยี่สองหินสีจินเปียงนอร์ทโคเรียองไปไหน US แต่หลังคัดละมาดีงนาเซมนวมฮิโซดิงยามตัวไอเกยแหละโดนัลด์ทรัมป์และกิมซงอันมุเทนางกิมุเทนางปลายองเซมฮิดิงยามจินกิงไอซอนเฮนุงกุมอินะ sorry โดนัลด์ทรัมป์นะไม่กุมปีตามมาซาวนี่นะกิมซงอันตัดถุมไว้กิมัวตัวกุมปีตามนี่นางเซปตัวจังนะทรัมป์เป็นอาเซียงกำซงองจินฮีมาเลเซียองไปญี่ปุ่นซงไปเกาหลีซงไปนะกิมซงอันซงตกกิมุเทยเด็กตักเพียริงกิลาเมนีไอซงโดนัลด์ทรัมป์เป็นนอร์ทโคเรียองไปแล้วนะจะสวกจินกิมซงอันนินซัมโลเบลนตัวจันกิเตเลียนแล้วตัวจังทรัมป์ซงองไปหนึ่งน้องซัมเดียมจามาแต่ตัวรันเกียนนะในโลซงเฮตัยตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละงกอาเซนอินโดนัลด์ทรัมป์และกิมซงอันกิมุดิงฮีจะองกิเกนลิมแหละสีจินเป็นอีปลายเซฟฮิดิงฮีจีเป็นอุบเหมาะสาฮีอาเซนอินตัวสีจินเป็นไปคิดแต่กิมซงอันและโดนัลด์ทรัมป์กิมุดิงฮีจีนิวส์ลิมมองยังและจีเนี่ยตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละงกกุมซงสีจินเป็นเลยตุงบุกปลายเป็นเซนแต่เซมตาหิงงำตัวแต่ฮักสันนะเขายังจีบว่ากันมาแต่เขาเป็นตัวรันตันว่าเสียมาดีอย่างหิงเจเลยตุงบุบอาคิลัดเขียนนะองสวกดิงฮีจีนะสีจินเป็นนอร์ทโคเรียจินนังตกิไซองวายหอมปักใส่นะตกิไซอาเกนี่ยังองกิมุคิดยังอินเบลสมบูรณ์นะว่าไอ้ตรงตัวมากุมปีเดขัดไปนักเลยตัวรันโชว์ขัดแบกแกนเจียมโลไอ้นี่ดังไรเมื่อแต่คำตรงกับของกุมปีทุนในเตียงไปแต่กิสุยเดียวดาวแกน่ะหน้าขัดเหรียญแซมเกี่ยวเจียมโลฮิลามาดิงลำปีกิสัมมอซาโตกิสัมมอหน้าตั้มปีเซปเทน่ะเนียไปมาบังไปก็มาเวลสมบูรณ์นะว่าไอ้ทรงกาลว่าไอ้ทรงกำยีบิดน้ำสักดิงกุยไทยคำไทยแต่สุดเสดิงใจทรงมาแต่กิลอมตากนายทรงนกยังปันโกยังขวาลงซินุนล่ะโกยังปันนกยังขวาซินนาแต่เบลำนี้ชีของเบลเซมง่ายดินไอ้ทรงตัวทรงtarget ก็อย่าเซปเนียดบางยามจีตัวเอ็ดหอยองสวกดิงฮีจีนะตัวนี้ตากินอาเกียนนวมเฮียงตัวจังนะโดนัลด์ทรัมป์อินมาแต่ตัวอิหร่านเตตัวกำกิโฮนาบอลนะเซนเตนกูปลายองเซมนุงจีนะเงียนฮีจินกิเกนี่โดนัลด์ทรัมป์เซนกับมงเซนไลไอส่งตัวเป็น US President โดนัลด์ทรัมป์นะเดอิโลจีนเกนี่ตัวลายตัก US เตลอิหร่านเตกิกาลาปลายเซมเป็นปากีสถานฮีนะเซนเตนกองเซมนุงจีนเงียนฮีจินกิเกนี่เซนเตเลียนตักเซปสักเทดิงเบลฮิโลเดรัสเซียและยูเครนวายซองรัสเซียเตนเซนเตปลายเซมสักนี่จากเกนยูเครนเตนฮินายเดอุโลฮีจีอันนอลหินตัวร้านอโปเตนเลียนะเซนเตเป็นปลายเซมดิงากิเดโลไอยังปากีสถานเตนมังปลายเซปเจนเจนางาละเซนเตโลโตอาวายโฮมโลตัวร้านดินมันตัวลายตักฮีจีนะอเกนนวมเฮียง
in hi Asia ngam lam to chang Latin America ngam lam Africa ngam lam adiak dia hi continents thum bangina leitung bo Asia kilak nai zong US hegemony pen adei tamlo hi Africa lam te bang hi le sen ten ma te sia kilavet lo Africa ngama apiang na khem pe sen ngamong zwa kun la sen gam panin na dei khem pe sia lak vet lo in leun to ra na genin Africa lam te sen ten lam pi hon sa to chang Asia te chi pen ASEAN te zong hi pa mo ko te Vietnam te Thai te Cambodia te hingam som to chang Korea te zong India te chi khong sia kilalawa sen to sumbol na ma mau pang khomina US to van jok van lei khom nom hi leng US in ba sia ong la chi ya lung kim lo hi in ai zong asol lo in US te le India te zong in sumbol na lama tu kim na let mat ong thu ding hi chi na US te le India te zong in ge no hi in to ni la som ni lenga bei khong in zong gen khinang ina to ni la som ni lengok pen sia kilak na to za pia US ten ong jang non lo ding ba hang hiam chi le sia lak na to mi gam te sumbol na ki su se zo lo akiam tuam ai phial zong kiam tuam zoin to mi sia lak za ma banga US van man khang US mi pi te zong in thwa to hanga sia kilak na pen to ni le som ni lengoka thau tang sari nong jang non lo ding hi cha zong gen sa hi ani na tramin sia lak no phanga US a thukhen mang ten do no tham lang khara nana gen zelin sia lak pen man lo hi na chi zelai changa tramin sia lak pen to za pia sem zo non lo na India te zong to so lo na let ma rong thu thai ring hi chin ki ge ni lungda meng kwai to ni ta so so ni YouTube channel panina itu gen na to chiang in khol bol ni na zong ong gen ki non ke ni na lungda me maya video a chiramina ki muki ting yang 조선노동당 정주임인 정설상 동지, 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 전의 정석이 중화인민공화국 주석 경의하는 최고 령도자 동지께서와 리생요원 여사에게 원들과 김종일 정비서 동지, 김정은 위원장 동지와 리설정 여사, 조선당과 전국 인민에 배석하셨습니다. 조중 최고領導者 동지들께서는 새로운 국면을 개척해 나가는 데서 중대한 계기로 됐다는 데 대하여 김정은 동지께서와 리설정 여사께서는 김정은 동지께서와 석군평 동지는 1년 남짓 단기간에 5